Hakawe ke video kebalasa priang pajba akhiran san sosial media. Layu iya kawe ke kena rit, kebala syarong haka bat syakit syaduriau, kadba kadang yelakai hajan bat laki paralog, had Devon jong ke United Kingdom. Henry kalong ke badan pok, ketika kena, kalalat da kajing Arab jung wepat ubriu, ubalalet bantur, wat hapdeng kajing at pelung kaduriau, hadu ba unda poe syaka. Katnat North Devon Council, kelap pelai pitba yakti ke video, kenang ban pen inuksa, yaki pajba, bakin pikir bah, yaki kun gikti lajong, bat bakin pelat yaki kena rit, ban litur, ne ban lit kai hajan ki duriau, kumbalong hakati ke jingja, namar lak ban tip hakano kapor, baka ke basneu kala banwan jia yaki. Kane kala jia hapo, ka Ilfracombe Harbour, hak janmit ngipalai, bat ke jingma ke bakrau kala ap, yak te ki kena, lada day na kibreu kibakloi ban perkat bat kibakloi ban yarap yaka hakate ke jingja. Kate ke video kade ke pelayo ban ring hakapor kumba henyo beje janmet haka laiterek unai lar arajar arpulai. Kumjuru yakite ki we ki kena kibadon hakate ke jaka haringkat bat kate ke kena hakaba kite ki we pat ki syara tang hajan bat kila shumong bat mensau malumala bat la ai jing sumare ki da kibreu jong katanat RNLI na Ilfracombe hagate kasngi.